Jesi vidio šta ja sad? A već je sad kad izgleda? Jesmo. Ne, Dixon i sviramo onako, samo uspio nije. Vodi, ajde. Ili ako ne prijeći Barac i sviram. Dixon. Evo borbe, evo prave borbe, može li malo aplauza sada, gospodo? Prava borba, četvrta po redu. Bikovi identici jedan drugom. Izvorna televizija, gledajte ljudi moji. Oba najviše sve rekorde gledanosti. Osmi su po gledanosti u Evropi. Vidimo se na svim medijanima, da vidimo ovu borbu. Znaš kako? Da vidimo da će li biti ono kola igra Lasa Talasa. Biće i kola danas ovdje i pjesme Mihada Kapetanović. Juče sam radio Savsko mjesto, evo borba za... Oh, scheiße, Digga. Boah! Digga. Boah! Uboćete, drži gol. Biće i kola danas ovdje i pjesme Mihada Kapetanović. Juče sam radio Savsko mjesto, evo borba za... Boah! Boah! Oh, scheiße, Digga. Boah!